Laya kendu kino ilam ka VPP Ramrai Jengam konsumsi ya udisi batu SP jong ka wes kasil na kabenta karoi kapar bat kiwe kam jong ka konsumsi batu kowe. Ingkat kiru pajba siam bagani ka aupu sapo langpi kamdon ya kabunting kababian ban syong kinong tre nang taru hakabedi bat kinong tre ngi ba kidang duna ba bat kajinglap jengi kalong ba natu ba don kani ka aupus ka long sya ka jingsengan ya ki paradok prasnam jengi badan hp nomor gadi gawe na gijaka ki ba dan pedang gajing pajaput bat ka jelasang tunai kaba penengok ini kalong ba haduk mentah kajing cak ina kunswet jong ketiga apus kaba kidang don sibun ki kijing duna ketum gajing lap kejungi bat se kapenlong ya kipajba bakin sa ha ka undum nomor ba kum kajing kwa kajong pajbahi kalong ba ketiga apus kan long ka apus ka bakhan nomor man kapur julap ba nakalyang jong kasam kaju pendik ikinong senong hutei ndai da kajing don jong ketiga apus ikirmen ba kanom don su kano kajing saknyon ben na kajing saknyon ben ya kiparado islam duni ndai ka ba penong kalong ba kajing don jong ketiga apus ki la sui ba kalong tang kum ka kajing bukai kaba mentai namar ba kajing telap se ha kalyang jong ki nongtrei bat kiwe kajing don kam jong ketiga apus sina kalyang kajungi mulai yo banyak keren sibun ki bat SP ke nakalyang dulu laong ini ba kidon sibun ki jing duna bat jing bombyang bat nakalyang kajong ka office jong SP nong ni nong ston kila ju tepat berabur ya ka sorkar bahkan le ya ka badon kam ban penha ban pen khwan ya te opus sampai hadu mensa kadang long hi kunni kunju te ngilayo ru ban yakran ha ka biadi bat ka skim ka ba lapau hakilap pakai kubor ya ka ba nagalyong MDC jong Ramrai Jengam konstituensi ba bajok nguru ila penpau ha district council ya ka sanction ka ba light ho lak na kamenta ka building jong ketiga opus Henry ka ba penongo ini habang ya kenduk bat SP kalong ba nagalyang jong ka office SP Kim Don jingkit bat Kim Don record menola sanction ya kata ka scheme bat menola weng no ya kata scheme kumba ka pa nomor ni ibala pencendri no ya kan ka scheme siapa nonglang bante ya ka community hall te kadi kani ka ba nagalyang jongi ngisa nangbudin ha ka bayade bat kani ka banta bat lese lada kamdon kata ka nongrem ka ba laban ong ba ka district council kan sanction scheme na kamta ka home department ro ya ka jingsha ya ka to scheme la day ban pentre be ko lampi na ka banta kino ki jingdam kam lampi na madang bun ki jingduna ko lampi khamtam ka de ka jaka ka ba dang sadin ma baka kunju ro ka de ka jaka ka badan hapren ka jing ya ka jakut te balai ka sarkar me kala lomba ka district council pala banle ban penroy ya kati ka dong lathan ban penroy ya kati ka jaka pathamtam ha ka biade patu ka sanction ka bla dep sanction lada kamlong ban pentre po apus ro ajing shala de ban pentre de kiwe pat ki bentai ki barang bun ki jing dunang te po mangpi tinagalyang jongi ka parti ha kani kesni layo ban ekran bat SP bat yin sanang ya gudin bat kumjuro ha ka biade bat ka bordar polis apus hapo umbali kaba hadu mental dang supenlong ya ka jakat rekam hapo ka yung school jong umbali press school kaba lese kala long gejin penthut kaba kraw ya ki khana kaba kuliah tu tinagalyang jongi ngila yo ban ekran bat SP bat ka jing yetu jong hi ka de be ka jing jenjar ha ka bayade bat ka jaka ka puta de nagalyang jongi kepat inong song bakin ya trelang ba kimpenyo ya ka jaka ka ba pura na kamantawan te ya ketika border opus apo umali te ngin sanang ya trelang rekat ro nagalyang jongi
ya kaban penurlong ya ketika kam kanor sini. Ini po DC office buat nilayo banyak kendo DC banyak keren halal ke Surok National Highway ke belah pentre nang ni na po Nongstoin syaduk sya kersai syaigaw te nakalyang DC hadu menta uang ba unsa pentip yang ni lang ba kasti ke ba nomor hadu menta nakalyang jung uru 4 tip syai hakabayade bat ka phase 2 ke ba nakalyang jong kaparti persyang banyak keren bat ini nomor ba hadu menta gani ka jingtre kala sakut hakaba kinong sunong po ramrai dio iba hakabede ba ka phase 1 lasang sabandap andre ya ka phase 2 hadu menta watang ya kalan competition ro bun ki badai banyo ya kalan competition hadu menta ki padyo tinagalyang kejongi ni wan ban budin ya habayade bat ni menta bat nakalyang DC baong yang ibon sa tha ra kijutho bayade baten si sakaway nagalyang jungi layo ro ban yakendo ban yakran kabede bat ki artiligi si NRD block hapo ramrai jerngam kiba hadu menta nagalyang gajongi ngidang sa ha ka jing lengo namar nadu snam arjar ar benai no bombar ndai tarik lapli ya ka block hapo ramrai ndai hadu menta i tangka office building ro kampadan kinong tre ro kampadan bat kampat long ke pura kat hadu mentala syutunyan ya ki nong snong o ya ki snong ki bahap mensua makarisan hapo blok Nongstoin bat kala penlong gajing ka bakraw ke blok Nongstoin ban pentulun step di kam ide lor kami nagalyang jungi lawan ban budin ya kani ro nagalyang bisi uang bang insa tha ini dak jutho pengen sepe jadin kani ka jingtho ke bayo na disi office ka ka jinglong jingman pengen sa nang budin syu nagalyang jungi kum ka voice of the people party